njengoba ngibesabekisa ngoDavid ngoJosefa noJosefa naye kuba yinto efanayo kanti ekugcineni kufanele bazomdinga uJosefa ukuze bakhone ukuthi balale badinga ukuze bakhone ukuphumelela bazomdinga ngakhathazeki-ke akhathazeki izinto mazingahambi kahle manje akhathazeki mabakunyathela manje kunento uNkulunkulu ayibekile uyazi ngesikhathi esiright uNkulunkulu ngesikhathi sobunzima bazokudinga ngesikhathi sobunzima bayokulanda la ukhona usho njalo nabo abamlanda uthi hayi mosina nangixosha bathi yebo saxosha vele sikuxoshile ngoba manje siyakudinga siyacela ukuthi ubuyele emuva uyasilekelela ngoba sebakubonile ukukhawuka kuye babona ngisho nanabantu abamlandelayo ukuthi uma ngabe thina sikholwa abantu abangakholwa bamlandela yinkulu lento ekhona sazi ukuthi lapho bayekhona top bese ingakanani inkinga abazenzile noma besekalwa kangakanani kodwa si-understand ukuthi